Long live, long live. TSU, Long live. Cái độ vào rồi anh. Ini pu ni kam zom hau chi ni po sit protest ko bol di he tu la. Vai ki pan se bol la. वो लोग राकेश है, ड्रग्स का नशा लेता है, इंसान को नहीं पहचानता है, कहीं भी जाता है लड़ने झगड़ने का कोशिश करता है। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। ये जो आदमी अभी अरेस्ट हुआ है ना, ये मुझे 3 महीने पहले काटने का धमकी दिया गया था हमको। ये आदमी मेरे पास अभी भी इसका वीडियो है। मुझे बोला तुम्हारा 2 टुकड़ा कर देगा। रात में मेरा गांव में घुसा था ये लड़का, उसका नाम क्या था? नो, वो लंबे बाल लंबा कर अकाई, यस, ये अकाई मेरे गांव में घुसा था रात में। तो हम पूछा था उसको, हम तो दारू नहीं पीता, नशा नहीं करता, हम एकदम खुला बोल रहा है। तो रात में उसको हम पूछा है, तुम हम लोगों का गांव में क्यों घुसा है इतना रात को? हम लोग का तो ये राइट्स है ना, कौन घुस रहा है, क्या चोरी भी कर सकता है या किसी से लड़ने के लिए भी आ सकता है। हमने उसको रोका, क्यों आया है इतना रात को? तो वो कुछ जवाब नहीं दिया, नीचे उतर के चला गया। हम लोगों का तो थोड़ा बाहर में था, थोड़ा हिली एरिया में हम लोगों गाँव को। तब हम दूर से उसको बोला, तुम्हारा बाइक हम यहाँ फेंक देगा, तुम्हारा बाइक यहाँ से फेंक देगा, तुम आओ, आके अपना परिचय दो। तो क्या बोलता है, मेरे बाइक को छूने से तुमको 2 टुकड़ा करना है। तो देखो उन लोगों का भाषा, उन लोगों का रहन सहन सब मतलब वॉयलेंट है, एकदम वॉयलेंटली वो लोग रिएक्ट करता है। सब नॉर्मल पीपल से भी, नॉर्मल पब्लिक से भी वो लोग मतलब वॉयलेंटली बिहेव करता है, वॉयलेंटली पेश आता है हम लोग। तो ऐसा आदमी को सोसाइटी में किसी को जरूरत है क्या? ऐसा किसी को मारने काटने का बात करने वाला लोग, मारने काटने वाला ऑर्गेनाइजेशन को कोई किसी को जरूरत है क्या किसी को? तो आपको DRA से आप लोगों को फायदा मिला, स्कीम मिला है, कोई हेल्प मिला है? तो दिस इज माई स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट। और मेरा यही है, दूसरा और कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा TSU ब्रदर की ऑलरेडी विक्टिम के बारे में बोल चुका है, और जितना भी यहाँ पे आया है सब विक्टिम के बारे में तो जानता है। लेकिन मेरे तरफ से ये मैसेज देना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ आसाम को कि KRA को आसाम से भगाओ, KRA मिलिटेंट्स को। That's all. Thank you. ঘটনাৰ ভিতৰত মই একো গম পোৱা নাই, ৰাতিপুৱাহে মই গম পাইছে। এইটো কামটো ফেয়াৰ প্ৰাইচত লাইচেন্স মানুহ হয়, ফেয়াৰ প্ৰাইচত চাউল বিল লোৱা হৈ গ'ল। সি সোমবাৰ দিন বাতিব বুলি কৈছে। এই যোৱাকালি ৰাতি এনেকুৱা ঘটনাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল, ইমানেই গম পাইছে মই। কি নাম বুলি কৈছে? কাম জমহাও। কৰ হয় মানুহজন? মানুহটো ইয়াতে লেনমূল, ইয়াত মানে মাঞ্জা। কাৰ্বি আংলঙত চিটিজেনশ্বিপ মানুহ হয়। আমাৰ কাৰ্বি আৰু কুকি আগত 93ত ঘটনা হৈছিলে। এইটো সময়তো মানে ডিমা হাছাওত সি গুচি গ'ল, মানে সেইটোতো তাৰ চব ডকুমেণ্টছটো লেনমূল হয় মানুহটো। কিমান বয়স হ'ব? 59। এতিয়া কি হৈছে বুলি খবৰ পাইছে মানুহজন? একো খবৰ পোৱা নাই, মই একো খবৰ পোৱা নাই। ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছিলে ৰাতি এনেকা হৈছে বুলি। এনেকা মানে কি হৈছিলে? এনেকা মানে মাৰি দিলে বোলে, মাৰি দিলে, মৰাই দিলে। এই নদীত ডেড বডি পেলাইছে বোলে। এইটো নদীটো ক'ত আছে? এইটো নদী যমুনা নদী। এইটো মাঞ্জা। ইয়াতে এইটো যমুনা, আপুনি দেখা নাই নেকি অথনি? এইটোহে আৰু ইমানটোহে জানিছে মই। আপুনি তেখেতৰ কি হয়? তেখেতৰ আমাৰ এটা এনেকা একে ট্ৰাইব আছে, আমাৰ থাদৌ ট্ৰাইব আছে। একে গাঁও মানুহ হয়, একে ট্ৰাইব আছে। সিও কাম জমহাও থাদৌ ট্ৰাইব আছে, ময়ো থাদৌ ট্ৰাইব আছে। এইটোহে। কোনটো জেগাৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই হাফলং পৰা।
tu ni su pi pau pu ne kam zom ho thi na chung chang a hin ipi thu hitam iti tam ti he chet no min keima zong pu tha cha khat ni na dolin e chlai man za ka kal sungin tu hin e chlai he Manza police station mayan ko min haje e chlai hi Pune kam zamhau thina jurisdiction isi police thana na hup na sung sahin yen zo wachun ka chin han la tu chan gejin ama thina chung chang hi macha fire ki bol pui i macha report pui ama wang thina ki tul thana hi aki chin ta he tin police on investigation a chi jing han la official ta in tu chana hi fire ki pe lun lo la he je ajo sun keima ta jong ka chi in ichilai thana sung sun ulim na alo la heti chun sa fo thudo na ka gani na se alaki ama wa he thi na chung chang he fire ki bol lo la heti na he diwin kan he sa na se pu na ta he je itabang su pi ulanaw khat ai lo le tha do chapa khat gan cha banga agi tha jing na he it's history a mang ta loading thil khat ne sin sit na chung hila phat na chung hila a chai na hi thi na tul tha a ki bol jing jing pa hi chi na wang a be se poi milung len ho khut nu hi ding wa ta san ai poi is in adi se na karbiang long sunga ka nam mi te ho mundang dang hin buina min tebelin asajin akinil ji na ma wang karbiang long hi chi lo na ga me jin hi se karbiang long hin ahung pusu do ji na sa phungle chang hin nam ki ka thu do la hin mundang dang asin athu an min debate a bolin akina ki sau the na ma wang hi chi karbiang long sunga ka nam mi te hi kha do lo lai jom azo na hi hi lai mu na hin ahung hi khaji in tha do thu hin ku ki thu hin hi jin ching thei ta hin khui man ngai na sa in ki tha ki mat ki ti hi khat i tha ji wa zu a pha kha jong a si kha jong ze be dai poi ki tha na ki ti hin tam ta thil dang asu do zo ha je ti pa he thi ma lunglin ta hin khui man diu pa he tu chung pu ne kam zom hau thi na chunga he avela ki tim ki na se ken jong pakai tha cha khat ni na dolin pu na len ta ka ne jin zat dang nam dang ho het ding in jong mel si ka san chula zowa chulai police station a ka ga lu na sun ka sei na chen itabang thil su he za chat ta he tia mo hon zo ei sei pi in chu sun ke ju kana za chat lo hin lunghan na thang tom na an kana lai na ma wa police khanin ailo le office ana tong khanin itabang thil su he nam le nam ki ka thil su he za chat ta he tia ma zo nam dang hi wang ase ne is in tula ya hi pen tuile le kha bu min gal asa na hin is hin dan le bi a ha ding hin table chunga ha den ama wang ki tha ki ma jong hi I bol wa hele igam che che diu hin chu jong le ki tha ki ma jing lai sa aban jong be ki ding hi hi hin ichi thei wa he cho jong hi tul tha ki ma ki tha ki ti ho jong hi solution ai poi ti pa he puma gam sung nam sung lam kai ho zu sin jong hin ching thei ta hin khui man di wa tu nya ke ma ri ren pau chun hang sing hin ka nam mi te hi nga jong tip na ka sejin chu jong le ichi theina diwa adi sna karbiang long sungi mi zo tho jong changwin manipura mi ke boi tho in nam thu ki boijin media na ki boijin nsil sunga media na ki boijin hello table na ki nelun ama wang karbiang long hin pen tuile table ki manglo direct nga hi thi san su na ki mangji ji hin I history jong hoi pon hi ji jun tabang ho he lungneu ta hin khu man he ti hi he jing jing diwa tu pha na vela he chi media mang cha ho lim na khan ne he je